za instrumentalni album Brutalizer dobio je nagradu Zlatna kugla kao najinstrumentalista 2008. godine. Sljedeći izvođač je Kizo iz Zagreba. Zoran Stojanović Kizo, aktivan je preko 20 godina. Kao glazbenik, gitarista, pjevač i zabavljač. Svirao sa mnogim poznatim izvođačima, posjeduje dobro limenu gitaru na kojoj će svirati svoje blues kompozicije. Kizo. 7-7, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Grozan je sound iz ovog pojačao totalni amaterizam. Ali nema veze, jebi ga, nije to važno šta sam mislim. Dobro večer, dragi gosti. Moje ime je Kizo, kultura i zaštita okoliša. Strašno, ovo je horor. Ništa, imamo neke kompozicije. Počinje, a? Dobili smo znak da počinje. Dakle, počinje. Jedva košta nešto para, kupiš sebi ti cigara, pa se pita zašto skitaš i zauzmeš neki stol, naručiš cugu za bol, pa se pita zašto skitaš, jer bio mlad ili star, ako pušiš tvoja stvar. Samo da kažem nešto. Sound je katastrofalan, nemamo uopće u monitoru ni gitare, ni vokala, užas. Ko je to namjerno odlučio da me sjebe? Ljudi, opustite se, ovo nije natjecanje, ljudi moji. Opustite se, molim vas. Toliko ste svi ozbiljni, molim vas. Voli me kitar za to putovanje i nekako, družimo se. I na kraju jedno je važno, da imaš frenda, makar i lažno, pa s njim skitaš, pa se pitaš, jer bio mlad ili star, ako pušiš tvoja stvar. Jel možemo sad svi zajedno taj refren, ako ikako moguće? Znači, jer bio mlad ili star, ako pušiš
tužno baš jer, znaš, ono, totalni je televizor od 16 sati i ja na to neću svirati. Molim te da me priključiš na drugo pojačalo. Da, to je katastrofa, ovo nije pojačalo, ovo je na jogurt ide ili na uglje.